teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel teman-teman. Wah, kali ini Bibi mencari teman-teman. Semoga aja teman-teman sehat ya teman-teman. Wow, kita cari. Wah, di sini ada Mickey Mouse teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wah. Kita ambil teman-teman. Oh, Mickey Mouse teman-teman. Amazing teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa teman? Oh, di sini ada apa teman? Wow, di sini ada Marsha dan boneka Mickey Mouse teman-teman. Wah, bola. Boneka Squid Game teman-teman. Aku lupa nih teman-teman. Wah, soalnya aku lagi nonton bola nih teman-teman. Liverpool sama tim apa itu guys tuh? Biru nih teman-teman, kita taruh dulu. Wah, ini adalah badut pala Squid Game teman-teman, besar sekali teman-teman. Wah, kita ambil teman, amazing teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman. Wow, kita cari lagi teman-teman. Ada apa teman-teman? Kita cabut ya teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Wow, di sini ada barongsai teman-teman. Wah, ambil teman-teman. Wah, barongsainya teman-teman. Wah, barongsainya kita amanin nih teman-teman. Kalau taruh di situ ntar ada yang ambil teman-teman. Kita ambil aja. Kita nggak ambil itu teman-teman. Kita amanin nih teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi teman-teman. Ada apa teman-teman? Wow, amazing ada apa teman? Wow, di sini ada boneka boba sama boneka Upin teman-teman. Boneka boba yang jumbo teman-teman. Oh, kita ambil teman-teman, boba sama Upin teman-teman. Wah, kok Upin sama boba ya, bukan sama Ipin ya teman-teman. Kali Ipin lagi main sama teman-teman. Wah, kita ambil aja teman-teman. Wow, kita amanin nih teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wah, kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa, dadah.